Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasarit. Biyag ti tao. Iloy, Remy, sapay la ko matamano sanyo dagiti trabaho dito'y balay. Kat agpaot ti panagkakaduwa tayo. No siyak, madam, manusak amin ang klase ti trabaho. Uray bakla ngam napigsa. Mabagkat ko ti duwa ka ba na bagas, madam? Ay kat, mayat ano kasta, Iloy. Kaya nalay nga kagluto, madam. Uray niya ang klase ti putnahe, kabaala kalutuan. Nagadal ka siguro iti panagluto, anya. Ay, saan, madam? Buy-buyag ay ti YouTube. Nalakalaang mo ta masurutan ti instruction na. Wana, tauray siyak. No, dadyak amo alutwan. Buyaak iti YouTube. Oh, Remy, agsao kamot Di kamot matagtagari, balasang ko. Madam? Nahinhin sa da ito kadwa kababaw ninyo, madam. Wan siguro tanauli makmat. Pasensya kayon, madam. Managbabainak namin. Isuan na ulimag ka. Awan, mayat kit diti kasta. Madlaw nga ron anasingpat ka. Agtinulong kayo iti trabaho diti balay, ha? Sana balit adwa kami lang iti ama kapag serbihan nyo. Nakapsutan ti amak, iso kasapulan na timang bayabay kankwana, iti amin nga ramidan na. Nalakalaang da ita, madam. No siyak, sanaya kon nga alaga iti matanders. Agmerienda ta pa, Remy. Kunamot ni madam, ano mabisinta? Frita amangan dito balay da. Sige laang, Iloy. Ay na, ikataman ti naman nagbabayin mo. Madimot laang naman nagbabayin ka unay. Agbisin ka, bain-bain ka. Sige laang, Iloy. Nabsugak pa'y. Amom, dayawan man ni madam ti kinasingpit mo. Kanayon na nga, baga kanya ka nakamaka ka no. Siguro, birhin ka pa ilangan niya. Uwan, Iloy. Ay, wow. Madlaw kami, girl. Nag-asatin tagbali na boyfriend mo. Ta nakasingsingput ka. Manmano itan ti kasken ka abalasang. Kaadwan na ngamin itan. Tigaratigit abalasang. Manmanon dagiti mahinhin na kasking ka. Uwan nga rod, Iloy. Mala, agmerienda kan, Remy. Madlaw anasingpet ti amo mi. Nalakalayalis ti alipuspos na. Kasla isulaang ti amo mi ditoy. Tagkabaw mo ti ama ng awawir mi. Nalakalangan lilawan ti amo mi. Kwarta manan no kaskasano. Igusin lakman. Ha? Umay kayong tata. Tasyak timang digos ka na kayo. Siga kayat. Babay, ti kayat ko magdigos kanya. Eloy, bye-bye amditan. Siya kun timang digos kan kuana. Umay ka nga roda na. Tani, aglabos mo tan. Wan, umayan, Eloy. Naglabas. Habang nga nalabas, tinanaw. Tinapudot ko ba? Ado lang amin nga mga alakay. May busa ka. Agtal na ka man. Naito'y pa'y. Sinakadurong-duro naman. Hala ka mo dyan. Sumanaw ka. Hala ko. Habang nga tinibam na. Nakatagdagari na itang iwan. Ala, agtulyakan. Yak pa mo ng sabaw. Saanan? Laklakayan ka matlangan. Magsabon-sabon ka pa'y laang. Andan ni madam. Tata,
Agsabon ka, wan. Tapno na banglo ka, wan. Ang angawan ka laitay. Si kamot. Dahito ti shampoo, Ag-shampoo ka, wan. Nagsimple ka. Wan, tata. Masyanak ngamin kun ka. Sige, sabunak mo ti bagim, Aita. Dinegosyo mo't gaya man ni Papa. Remy, Eloy. Siyak tinang digos, madam. Wan, madam. Tadi na kaya ti lalaki amang digos ken kuana. Di na kaya ti bakla. Gulalos mo ti kayat na. Paspasensyaan yun ni Papa. Tane, agkabawan. Di na mo ti bagbagahan ano daduma. Pasaray agsasaong agmay maysa. Ay na, madam. No siyak, sanaya ko ni ti kakasta. Tadalulak ngagkabaw. Amok ti style lagi ti agkabaw, madam. Wan nga rod, isasapay ko matamaanusan yung asikaswan ti amak. Wan? Ay, wan gayam. Itad konti umuna asweldo yo. Atoy. Ay na! Thank you, madam. Adan kwartak. Thank you, madam. Awanan yaman na. No kaya't yu agawid iti day off yo, mabalinlat ta. Angam na di kay agidda na. Ag sinoblat kayo tap nadalat ta kadwami iti balay. Siya kung ti na, Remy. Mabalin? Sige, man nakaawat akmat kat. Okay laang, Iloy. Ne, talaga kaya manasingpat ni Remy Eloy. Managpabusoy pay gayam. Amuyo, madam. Adda di nga ugali ni Iloy anadlaw ko. Ne, anya da ita, Remy. Tarawit-wit. Kan kanayon ang makikaruba. Mapan na kayon sa amat ichis-chismis iti kaaruba, madam. Ngam, please, madam, Di yung ibagbaga nga imbagak. Para kada tayo kumalaang. Please. Huwan, di ka madanagan na, Remy. Kan, kasla atin dugpay ti ima na. Anyat kayat mo asawan. Anda ngamin imbatik akwartak iti kamami. Ngam napuka o madam. Aniya? Ay kat mabalinta mo tadamagan kan kwa na, Remy. Ay, saanan, madam? Please. Jak ngamin kaya ti makiapapa. Jak kayat aguraan nak. Ta sigurado nga ilibak na. Kat guraan nak, madam. Madlaw asaan na mapagtalkan day di akadwak akatulong, madam. Jak kayat ti ugali na. Nangiwat unay. Chismoso. Iso akitaan nyo dagiti kagawaan nyo. Di kay unag taltalikan kwa na, madam. Sige, agplastar kayo, tata, tailutak ti sa kayo. Hindi kayo nagsapo. Kaya ka ba? Ala, ipangato yu ti sa kayo, tai-massage ko. At tita, ilutan kayo, tata. Remy, rumarakon. Tamitingak dagiti trabahador ko iti negosyo. Sige laang, madam. Nalpas ko matan dagiti trabaho. Iso ang masahit ni tata. Mayat ti kasta, Remy. Tapno ma-relax ni Papa. O sige, mapanakon. O sige, madam. Ingat kayo. Sige, tailutan kayo, ha? Ay, nasaan ko ida nakita? Nakmatan, makikita. Alay ko man! Agulay magkaman. Suman na uka alakay. Makarengreng ka. Agata sakmas. Pandesal kay saw-saw ko. Diin ka mangala. Laklakayan kang di ka pala makatimple ti gatas mo. Sana gaputad da kami nakatulong yo. Kat iyasayo amin kada kami. Agruam kayo mo't nga amo. Anyat kuram. Ingkag timple ti gatas mo kunat! Isuraw. Itimplanak. Ito, makapasurun ka kaya. Di ta ka malangan? Ay! Agsubli ka!
Subli ka! Baboy! Oy! Nita, anyat ko nam! Ha? Anyat ko nam, ha? Ah, baboy ka! Ano ikaw? Bagsit ka! Sikat ibagtip! Huh, sana gaputan na lukmagak katawagan na kitibaboy, ha? Ano ikaw si Bungaw? Kaya't mo taparuta kami na buhok mo, alakay, ha? Ha? Ay, baboy! Di naksagdangan nga wawagan ni tibaboy, ha? Bagsit ka, baboy! Ay, no! Panawak man langan nito, alakay. Taba ka malaw, anak manan. Baboy! Ay, sumurakak dita silid ni madam. Tainak mang kita iti mabalin ko nga alaen. Ngamjak pa'y lamang ala ita. Iranak intun adda ni Iloy apadak ababaunan. Dandanin sumangpot ni madam. Isong asikaswan kamanan. Wen? Nakasingsing po ta kanya. Ha? Wen ko nam, Wen ko nam. Wan! Baboy! Remy, tinagan ko. Remy, kunam. Baboy! Ay na, tumpa sa manan na ito. Ang dandani mo ngamin sumangpot ni madam. Ay, maestro kini. Nagsimpag. Ang naibaglakit din. Tadi na amot agi pulong iti anak na. Naglas mo kini. Urian niya tararamidakan ko na. Rasnak ka raw. Di pa'y nagipulong apulos ken ni madam. Iso nga, iso. Di pangisik. Anda ni madam. Iso, di pangisik. Tata. Sagay sayak ti buok mo, wan. Kan aglotion ka, wan. Lotionan ka, tapno saan kang agkursing. Ay, titi lotion. Aglotion ka. Remy! Yes, madam. Luslusyon amat ni Papa. Wen, madam. Tapno saan nga agkursing. Baboy na ito'y bastos. Awan babay na. Kanayon na katong paan. Kan pungutan na ito'y ababoy. Ha? Ala, madam. Baka mamati kayo. Saan apod no ti ibagbagana? Diyak kabkabilan. Nasingputakan ko na, ma'am. Baboy. Kasta talaga ni Papa. Tila may sawsawang na. Pasat ti panagkabaw nanti kasta. Iso pasensya mo, Wan. Wen, madam. Amuyo, madam. Nagasat man tagbaling asawa ni Remy. Ha? Ne. Pag kunaamot nga, Eloy. Win nakasingsing po ni Remy. Nakamumma. Kasla sana makaaramid iti dakas. Ha? Nakululimag. Sana kas karag iti daduma babae awak-wakirat. Sana kas kanya katarawit-wit. Mabayinak pa'y nga rudan. Tanakatagtagariak. Marangrang kayon san, madam. Sorry, madam, Okay lang. Awan problema, Eloy. Amom ngay, madam. Nakitak ni Iloy apasaray sumrag iti siledyo na awan kayo ditoy. Aniya? Ne, amang ano mapanagdaldalos iti uneg. Saan, madam? Adda atap ko. Agsipsipot sa iti takawin na. Ha? Aniya? Addan sa atalaga at atidug ti ima na, madam. Limod nga agtatakaw. Kanayon na nga ibaga na imot ka kano. Kan istrikto ka. Kat ibagbagak mo't asaan. Anasingpet ka. Ikalkalindagan ka kankwa na, madam. Kasta ya. Wan, madam. Iso akabut-butang akadwa tikas kan ni Iloy. Madam, bilibak man iti panaglablaban ni Remy. Nagdalos ti labaan na. Naano sa manggalgal karag iti puraw akawas. Ay, kat mayatano kasta, Eloy. Ken, managbabay na talaga. Ta pati iti panangan. Nagbasit ti kanon na. Ken pasaray masiputa ka sagsagay-sayon na ni Papayo. Aya. Nagsayaatan nga ay Eloy. Iso na laang ta. Nauli maglaunay.
Yak amo no kasuron na kwento niya. Ta sana matagtagari. Baka kidi mo umuman, iti kinangiwat ko, Saan mat siguro, Iloy? Aywan, madam. Agawid ak manan ayin tong day off ko. Sige, nawaya ka lata nga agawid. Total, day off mo mat. Daytoy, naala kong terilo ni madam. Nginginaan arilo daytoy. Kan, adapay pasurot na asingsing. Husto lang ti timing ko. Inranak iti panagawid ni Iloy. Tapno ni Iloy ti atapon ni madam ang nagtakaw. Remy, mapukpukaw terilo kan sing-sing ko. Ala, kung nagtupay kat madam, isulakit di Janosar ni Iloy ang nagawid. Aniya? Huwan madam, adapay singsing nga inusar na. Aniya? Talaga, husto ti atap ko madam. Delikado akadwan ni Iloy. Sana mapagtalkan. Ada ka di cellphone number na kan ka? Alaak man, Remy? Ay, awan madam. Agsusukat ngamin ti number na. Isadyak amo itan ti numero na. Hello, Remy. Apay ngay mawag ka? Iloy, di kan agsubli diti balay ti amo ta, taga-brood da kanon. Ha? Ni, nagkuna? Katisuda pumanawak matlaang dito yun. Madaman ti pa nag-impake. Umay ko nga rod alaan dagiti kawis ko, Ay na, siya kun ti mga ala. Isabat kuntukan kan. Anya? Pagsabatan ta nga rod. I-text kunto. Sige, bye. Okay, bye. Ay, apay akas jay. Kilati pa nag-abroad da madam. Saan nakamapnak itimbagan ni Remy? Iso mapanak adagos iji balay ti amo. Ne, ayan ti wallet ko. Awan matan dito bag ko. Adda amin ije ti kwarta kan ATM ko. Nangikak ngayon, na-misplace ko nga ta. Agore ka. Ayan tay jewelry box ko ngay. Awan matan ditoy. Ayan dan. Remy, ayan mo. Remy! Remy! Ayan mo! Ayan nga ta ni Remy. Papa, nakita yung kaditi babaunan. Jay bakla. Saan? Jay babae. Ni Remy. Ay, jay baboy. Pimanaw. Dakal jibag na. Pinapanaw ko. Tababoy nga main. Kitam to'y kinudot na. Ne, apa nagadutil lamay iti bakrangyo. Jay baboy Bastos na jay baboy. Ne, asino nga ta dayta? Mabitlaan, papa. Kita no asino dayta. Nasaya atay may kailoy. Ado ti damagak kan ka. Anya dayta, madam? Mapukpukaw nga menterilo kan singsing ko. Kat sikat imbaga ni Remy anangala. What? Hala, saan napod no dayta, madam? Ayan na nga ni Remy aya. Apay nga asyak ti pabasulin na. Awan mo nalalak, madam. Ayan na ka di, madam. Awan nga rudan, jak masapulan. Rimwar ajak napuutan. Kan mapukpukaw ti wallet ko. Anya? Hala, di mo agabrod kayo, madam. Ha? Ne, nagkuna. Ni Remy, madam. Imawag kanyak. Imbaga na, jak ka no nagsubli dito. Taagabrod kayon. Aniya. Ti awanan bain. No kasta, pakanana amin dagitoy. Madam, promise. Awan innalalak arilo ken singsing. Isulakit di tinangalay ti wallet ko. Rumarak tay report ko tinapasamak. Ay, naibaglakit din ta nakataraya kadagos. Didak basta mapabasol. Tawan CCTV ije balay da madam. Mabalin kun ti mangirugi iti ni Kosyok.
Ta, ni, ada checkpoint. Abi nga ta. Rumor kayo kano amin. Tanda ka no agtatakaw, nagkapoy di syudad. Ha? Ay sus, delikado. Siyak sa amo ti magbagadan. Ay, Jack Romar. Tumpa ka kiti tawa. Amang ano in-report ni Madam iti pulisya tinapasamak. Ay, agpasimple ak. Dito'y, tumpa ka kung dito'y tawa. Tumaraya ko na. Hoy! Sumantang ka! Hoy! Kamatan niyo ang kakadwa! Kamatan dakon. Awanan ka itibain, Remy. Di ko na may tarayam tinaramid mo. Madam, sorry. Pagkawanan ko ma. Nailawanak lang, madam. Anya, kamutin Remy. Siyak pa iti pinabasol mo mo't nagtatakaw. Pagkawanan ko ma. Kunamla na sino ka kasing putan. Ngamrino karmat gayam ti aramid mo. Ha! Ikarom iti pagbaludan ti naramid mo, Remy. Madam, pagkawanan ko ma. Di dak ipabalod. Pangasiyo. Tidakas nga ramid, uray kasano ti panagpamarang mo anasingpet. Rumwar tulat tatipud no, ket madusa ka. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Manang Biyana! Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga tayo drama itakat manipod ka ni pagayam andong. Sana pudpudno anagan. Ngamsakbay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Rosie Dakayanan, Loida Bigornia Dumanden, Adela Vergara dita Hong Kong with love, kani Alvaro Jr. Lagadon, dita Claveria Cagayan. Kastiman ti surat ni pagayam andong. Dear Manang Biyanang, pakaragsakak ti agpalpalastog, agpalpalangguad ken agpangpangas. Diyak among amkas lang umato ti panagkita kiti bagek, no kasta ti aramidag. A feeling ko ket sikatak, takay kayat dak dagiti tattao no ado ti kwartak. Katapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Umutang ka, pari mataon. Ah? Ay, agpautang kaya, pare andong. Huwag ko mangarap. Ay, problema, mano asino, ti pangipautangak iti kurta, ha? Ha? Ay, siyak man nga rin ti pautangan paray. Apag isong, gipitak ita. Uray, 2,000 lang. Ha? Una yan, nagbasay. 20 mila, ha? Ha? Agba isong? Huwag ko na lang arudin. Uno saan, 30 milan ti utang mo. Anya? Ay, saan ha? Dakkel unay paray. Jak kabailan na bayadan day ta. Uray, 20 mil lang. Alamat din na, pari mataon. Agpagpakasi, ha? 30 milan ti utangam. Please. Ha? Alam na, paray. Paganak ka di mo tayo. Nayunam ti utangam, tanay. Problema manan mo pang usarak iti kwarta. Agbayso ay ang agpapautang ka nun ni Andong, bete. Bagtit daging asawak nanang. Ay, tapay. Nakachamba iti mula na tarong. Imbes nga ibang kuna. Saan? Tamapan nakit ipapautangan. Anya, ay ibagang mga ruta umutang akmag. Diyak amo ano at dapay. Bagtit nga raw. Kat numapan na ipilpilit nga ipapautang. Nga uray dida ko maumutang. Anya, Mapan na ipaspasin dayag ti kwartana, nanang. Hay, masuruna. ay katinalam ko man ata si kanti mangibang ko. Maala kaya. Kat nuuk-ukupan na kanayon. Kaidaan na. No agsiar kan agdigos, itugtugot na ti kwartana. Ay, yan. Di na itadkan ka ang asawa na.
Ngam no iti sa bali, ipilit na ngay pautang. Day tangarod kat nanang. Iso amabagbag tit sanje asawa. Gapo iti nakaro a kinapalangguad na. Ne, ada kayo magaham dito pa kanan dito ilya mangan. Wan barok. Magan tayo Wala pa talagang umaya mo mangan. Ay, manu kay amay, napong imaw. Asino ka kadwayaw? Ay nahado kami. Kadwa kadagat anak ko. Kakada ka kanapukaw. Nakabayag kayaw. Saan pa ay di kampay menalpasan akan baraw. Sige, di kagbayad na. Sakto agbayadan, tikin na niyaw. Ha? Ay nagado kami. Kababait mo Uray saklat tante librem. Pwera dagiti kakadwa ko. Saan Basta bayada ka amin, nakin na niyaw, apong imaw. Ipakwin tayo iti kahira, ta siyak ti bahala. Nay, da kayo magaya man ti anay. Agawit kayo matay. Magapon nyo ngay. Napan kami man nagpasyar. Kadwak dag ito'y kakasinsin ka. Ay, kastay, ha? Mano kay aming gagakadwa ngay antay. Walo kami amain andaw. Kaya nakabayad kay itipliti yaw. Tay saan pa'y madamdaman taon. Inton bumaba kamay. Sige, siya kung tagbayad antay. Ayan la. Ay, nagado kamay. No problem antay. Bayad. Siyam kami amin di tapo, driver. Bayadak amin ti siyam. Kasinsin, chimamba jay manugang mo nagmula iti tarunga. Maduma at ti kwartanan. Ang dinamagmatan dito'y lugar tayo ti kinabig time na. Wan siguro kasinsain. Kanayon kanupay nga kilibre. Nada makita na nga mamuna, ilibre na ida, uray na gaduda. Ay nahawan makunak dita kasinsin aneng. No komentak dita. Anti aning, umutang akman pa'y iti bagasyo. Apay nga umutang ka. Kat nagaduti kwarta di asawam. Chimamban samat iti mula na tarong. Awanan ante, impautang na amin ang. Anya, apay ngay. Apay, saan na nang ibati iti para kada kayo? Awan ante, masurunak nga ron. Aday pautang na, ngam awan mairimit na kanya. Ay, Nagunag man yung tisinaay mo. Naibos man nga minon ti kwartam. ay, huwag raw. Ang sa nabalit na nakatulong nga magkiday. Nagpautang nga kadagatag kasapulan. Kaya nailibre dagiti awanan. Ngam awan mat imbatim aparaken ka. Nagbambanugam a kwarta. Ngam sabali ti nairanod. Di ka man nagkasta-kasta, tama di tiyagim imo. Bakit? Pasikat ka kit di ah. Nga uray awan mat maipasikat mo. Sa nabalay, tagmulak manan itinatay. Nayuna man ti mulak. Tapno umado ti apitan. Adamanan boxing inton Domingo. Makipinnos ta ka, andaw. Ha? Ay, una niya. Intong Domingo maghahantay buksingan. Sige, makipinnos ta man. Kain mo gayam. Iso ngay maya, tao may ko itad dya inutang ko kanyam. Bayada kon. Ha? Apay, di mo kasapulan na ay. Sanain. Diyak pa'y kumalaan. Diyak magsingsingil pa'y. Iuray di mong bayaran, kaayos lang paray. Ay isa na. Nagbambanugam dati ako kwarta. Libre ki din. Te, alam mo. Usaran pa ya. Sanain. Alamon paray. Sige, ang araw. Ay, diyak kumalaan, ipapili mo may. Sige. Awatan nga raw paray. Ay, problema man nga raw. No niya pangigatangak iti daytag. Ay, amukaon. Iposta alangay. Ay bitay, nangabak magkano ni andong iti pusta ti bukseng. Nakipusta yan nanang. Kuwan. Ay na, day store. Madamamanan, di pa nang iwaras na iti napangabakan na. Anya? Ay na, sumrumanan ti kinapangas di asawa mon bitay. Feeling rich siya talaga. Kanayon nga giwaras iti kwarta. Nga mawang mo na ima sa sidan na. Una yun day ang tao.
Dila agbain iti kasjay nga aramidan na. Ay na, masurunak manan nanang. Adde pa barato na, ngam awan igatang na iti masida. Ay na, tinasaya ating kasurutan ni J-Store. Sakbaya may busti kwartana. Unay matikas tangan aramida mo nandong. Amom abasitan ti bagas tayo. Awan pa yan masapsapol iti kusina. Ngam inuwaras mo manan ti kwartam. Di ka kadi agunguhay tayong batsyang ka kwartam. Nay, ataman nay. Na, limlim agasaut. Kurang pa'y nga igatang iti bagas kan masida. Awan pa'y sabunan a paglaba. Ay, kaya nanay mo na ba kay? Unay ka na ya. Aginot ka kaday. Ha? Kastam kit di ah. Adda iwaras mo iti tao. Ngam siya kung asawam, awan maitid mo. Ikataman ti kastang ugalim si kabitay. Rupak kwarta ka unay ay. Ha? Agululi makaalang kahit nay. Nabayagan na madmadlaw ko day tagang ka. Rupat kwarta ka nga sama. Day tati kagurgura kiti may sa atang. Uraya mga day tagkukang ka. Nod na, nasayaat. No awan, di nasaya alat ta. Anya! Ni, nagtar ka matanin sa nandong. Sigo minsan. Apay talamad lamaw. Wang nga raw, mayat nga minta purmam itakal. Nyong. Nagpipintas na kita kawusmaw. Pasig a branded. Manipod kalugong aging ti sapatos. Ay kawa na. Dagiti agkakangin ang arwat at ti mangi pagpapugi kanya. Diya maus usar dagiti kay. Ita lang nga usar manay. Imbag nga ro ta diya imbasura iday. Na, apeng nga ibasuram ka nangina dagita. Diya nga ro maus usar. Kipadawa mo lang na kasinsen. Sayang no ibasuram. Ay, apay kaya maw. Ha? Ay kawa na. Itan mo aya. Ay kawa na. Itag ko kang kan. Nagaduti kas to abadaw. Sige nga raw, taitad ko kanila kay ikaw. Tapadasan naman mo tagsuot iti branded kan nginginain. Day kailangan tinapintas abadom. Ngam impadawat mo pa'y lang. Diya nga ro kaya timang pae iti padak at haaw. Maditiag imimaw. Kamaysa. Manumula pinaggatang ko iti jay-jay ngay. Nalakalain nga tawag-wag dagi jay bagay. Tiyamuda ka branyaw a ginatang kao. Di da mau a ginatang ko ti wagwan. Oray man, kakaisuna anak katsamba ka itinalaka abranded. Impadawa mo kiday. Ay talaga kit di adi kag pampanunot andong. Apay ayakas ta ka? Nagsasaw ka kas 20 sa mau. Tagibasitan nag-unay asawam. Apay ta nagbabati pa nagkikita pa niya kan? Si ka siguro ati sa nagpampanunaw. Ha? Diyak kamukan ka? Tapno di ka sumana awakas na. Sumapol ka iti pangganam. Tapno da kwartam. Tapno sang ka mang namnamalang iti maitad ko kwarta. Anya, agtrabaho ka kunam. Kat kasanon nga dagiti duwang anak mo. Panawam ida. Wala nang. Da kayo pa'y lati pangibatsyak kadagiti ubing. Tabisimot ni andong ijay talon. Pagtrabaho maya. Ijay lugar ti kumarik, nanang. Pabrika ti pagtrabahuan mi. Libre ti pagnaadan mi jay. Iso apat tsak ang makurno nga. Ay na, kasimot dagiti apukok. Ano panawam ida? Diyak kumamot ida kaya't apanawan Ngam mabainak ngamin kiniandong nanang. Ibagbaga na arupat kwarta. Isong agtrabaho ak manlangan. Tapno awan may ibagbaga na. Na, nagalas katikas nga aramid ti asawa mo. Sika pa yan di pagbalinan na arupat kwarta. No'y katan na kumatiki na pangas na di, umdas kumamot ti matmatgadan na para iti pamilya na. Kasanaw, numakaigam iti kwarta, iwaras nan. Ako namlan isun ti kabaknangan di ti lubong. Pangas sa lalaki. Ni, papa na minsan, maluman. Ay kayo naman nagdalusan na ijimulak anatang. Nanginak iti presyo tinatang itain saan. Iswa dalaw sa kanaimbag dagiti mulak. Tapno, adon to ti bunga da. Ay na maluman insan, intun bigatan Maday, sayang ti oras insan. Diyak kayat ti maistambay. Kin sambutak adalo san ti garding kaw. Tanay, agmulak manan intong bigat. Ay na, naggagat kang agmula-mula insan. Siguro, adun ti urnong mau. Tagsasaruno mo ti panaglakom iti bunga dagiti natang mau. Ay, kawin na insan. Iso nga ron da jak amo ti pangus-usarak iti kwarta kaw.
Napuno nga ron tay pasbok ko. Sinadsad ko pa yan. Na, agasam man. Ay, ado talagang turnong mo insan. Tiyan mo dagiti tao ka, ado urnong kao. Talaga big time ti pagkikitaan da kanya kao. Iso nga masapol nga agmula kiti adaw. Tapno dalat ta maipabarataw kadagiti nalay nga agkikail. Jak kaya nga ipadlaw nga agre-gre ka ta. Iso nga agmula man iti daw. Tapno dalat ta pangalak iti kwartak nga ipadawat kao. Kadagiti agdadawat. Dagiti rupat kwarta akakalugara. Aw! Aday tanay, kakabsat! Gimata ka kiti merinda nyaw! Kaya mga kayo na, ha? Kakaiso na nagkikita tayo dito, store! Ano, yung una yun. Chimbambakan sa kano iti presyo tinatangan daw. Nuwan na antay. Ang mure man awan ilakok anatan ka makailibre alatamay. Why, mga kayaw! Nukurang ka ibagaw lang! Agorder tayo pa, itinayo na! Ay ka, tigatan ang ngarudan ay itigatas dagijay anak mo. Ay na, mo madangarot itigatas ay. Uray dala masarsarban itigatas. Kasanaw, nagado tigatas si Jabalay. Naumadaan. Anya? Ay, sino nga iti sumurok kanya? Agpailiyak ita. Agilibriyak iti lunch. Ano, may kamay! May kamay! Sige. Mang para kayo niti pagluganan tayo, tayo libre kay man. Awang ngamin pangusarak iti kwartak. Isong ilibre kay man. Ngam, ibusin nyo pa yata ginatang ko amerienda yaw. Para sayang may. Nukas na. Saan amang mangtad ni Andong iti para kadagiti anak may nanang? Ay na, mangtad matang, amsag paminsan. Mangtad lay ti saggay sana iti biskwit kan Diyos. Tay jaylaang awanan. Anya? Saan amang tad iti paggatang nyo iti sidain nyo kadagiti anak may? Ay na, pulos. Adaya itad na kaawan. Adamay itad na kadagiti istambay ang marite si J-Store. Hangam kadagiti anak na awan na pulos. Anyan? Diyan ka muna niya, klase ti panagpampanunot at day tasawang bitay. Adan sa mabagbagtig na agpaisaw. Hey, makapasuron nga ruday di nga andong nanang. Maumuma akon iti kasday nga style na. Kat, naimbag no kanayon namot asarong karan dagiti anak mi di tabalayaw. Umumay matangam, mapagbiit lang. Di na payalangan nagiti ubeng. Busy ka no, iti garden na. Busy nga agpaado iti kwarta na. Tapno adda maiparamag na. Win nga roda, Ay na, di lagbay ni ti kasya nga raramidan na. At dan sa mga agpaiso tama di utak nan. Ala, urayan nyo ti ipawit ko a kwarta nanang. Igatangan nyo dagiti anak ko iti gatas da. Sige anak ko. Hindi mo ipawit amin na sweldo mangibati kay di parakan ka. Win nanang, talagang agur-urno nga. Kakaiso na medyo dakkel ti sweldok dito eh. Iso agun dawayak ti agurno, nanang. Kaano di piyesta, di ka bangi nga barangay paray? Ay, inton maminsan nabigatan paray. Diyan mapan. Awang makwartak. Mapanta sakti tayo paray. Ha? Ay, kababayan mo paray. Anya? Agkumpare ta, mabayang kapay lang. Ilibre ka iti shot. Makipinos ta taman paray. Bareng agdoble ti kwartana. Ha? Apay, adaya kwartan paray. Ay kada, kano pa imot ano ibusanak iti kwarta? Ay na, may busan amin ang mga opisina. Ngam no siya, nibar. Ay, naimbag ka pay. Adulat tati kwartan paray. Katsimpre, ha? Hindi nga rod mo, pangus-usarak iti kwarta kaon. Iso nga ipapautang, kun ipapadawak kuno daduma. Ay, ke, mapantarod makipiyesta Huwag ka day, sakti sa gaot. Ado ti kwarta. Lumabas sa payantianay. Nay, papa naman daw. Pumanag na ka, kat nagpiksa tito daw. Inak agapit iti mulak ka natang antay. Agbagbagyaw, agapit ka. Itantan mo pa'y lang. Sambutot taglakaw. Siya la taglakaw. Sigurado ang nangina, tawang kadwa nga aglakaw. Kang runa ka na agbagbag yun tay. Anya, ay na, nagpiksa tito daw baraw. Sa nabalay. Todo la day taantay.
Ay, malamina mo din yung. Yung ano sa kaon. Ay, na. Ay, siya nabalit ah. Naburas ko maamin ng abunga dagiti mulat anak ay. Ay, baklayak ti nga sakaw. Kasubdak inton madamdama ti tagduma. Ops! Ay na. Masapol ang makalako ha, nanay. Naman di kumpare, ti papamidji pistaan. Sapa yung kari kasyak kita ya. Iso masapol ang makalako ha. Ay, naggalis ti dalan ay. Ay, dito mo sumardam dito daw. Ay, sapa yung rangkis to'y dalan nagpababa. Ay na, dito yung magamintay ang t-shortcut na dalan. Ay na. Ay, may galisang matay. Ay! Biti ba kahit? Ay na. Nasaya at na nakariin kan andong. Sa dino, iti ayang kaw. Adda ka diti ospital. Intaray da ka dagiti kakalugaran tayo. Tanatin nagkay gerang kays. Naimbag tadda nakakita kan ka. Tanuawan, ay jaklam mo. Ay, wine, malagip ka. Ay, galisa nga main. Kahit kumusta ngayon. Kumusta ka no? Ngay ti kasasagaw. Natukol ti kanawan nga imam. Ah. Ken adda na fracture ato lang iti bukot mo. Anya? Ay, iso mo ilagay. Managsakit ti intiro. Bagay. Abay, nga napasamag ti kastoy kanya. Bagay. Kat basol mo Tamong nagtutudo. Ngumnapan ka, igigarden mo. Dakkel ti magastos diti ospital. Adda urnong mo agastusam ditoy. Awan na. Ay, pangasim bagay. Agdiskitar ka iti kwarta. Pagpagas ka. Takaya ko ti agpaimbag. Ay, jak kayat ti umutang. Kenjak kayat akistayan di urnong ko. Tapara kadagiti anak ta dayjay. Para iti panagadal danto. No kayat mo, ilako mon jay do anwang mo. Ta iso ti pagpaagas mo dito ospital andong. Anya? Ay, wanin na. Tinapatagaging bagak pa'y bakit? Day ta ngamin kat. Di ka ngamin nagurnong idi. Day talak kinapangas mo ti. Gusto mo tin na bagay? Di nagsir mo na nain. Sorry ka dain. Pakawanin na ka din bagay. Sinersermonan nak ti asawa kiti daydia ka nito manang biyanang. Mawatak matkit di tangamin basol kumat. Ado tinagkuranga kiti asawa kastameten kadagiti anak ko. Inununak tinagpangpangas ngem tinang suporta iti pamilyak. Banag apagbabawyak. Isu nga di nagimbagak ingkarigata kasinulnitan tinagkurangak iti pamilyak kat jakon dinakon wano jakon pinatrabaho ti asawak kat syaklatan tinanggad para iti pagbiagme. Kat ita dakkelan dagiti anak may kat sa anak meten na nagpangpangas. Alakastan to'y pagayam mo andong. Awan tinasayat ngait den tinapangas wano na palangguad pagayam andong. Tiam mom siguro ngumato ti kita dagiti tattao ken kano ibagam nga adu ti kwartam. Ngam di mo lamaw, apakay babainam, dar aramidam. Isa na sayat matata nagbalbaliw kan. Buena papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam andong. Dito'y drama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello kada kayo. Amen. Papagayam. Syakmanan ni pagayam yo Jenna Almoite, amang hakakamakas manang biyanan, amang kabkablaw kada kayo itinaimbag nga oras yo amen. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Surat ni pagayam tayo a Solomon, saan na pudpudno anagan, tintay drama ita. Ngam sakpay na kablaaw mampay kini Ma'am Leonida Bagala,
Kasamatan ka ni Luna Balo Kanag, ka ni April Cruz. Kastoy maan ti surat ni Pagayam Solomon. Dear manang biyanag, managdandanagak, no adda madamag ko abagyo adumteng agpanik bayingak. Gulpiak agatangan ti bagas, masidaken daddo mapay, nga oray la agik expired dan. Gapo iti kinabayagda amay duldulen. Rugyak ti agsalaysay. Ay na, niliadin ka. Apay manong Solomon, anyag sangsangitam. Umayak ko magkin daw iti paburkin ka din ka. Ay, anya apabor, malalaw mo nagkamambay. Dading ka, ay bumuludak mapayla iti kwartam. Uray 3,000 laeng tanay. Awa mambagas bain. Awan di gatang ko iti bagas bay. Ay, nayunak pa'y lang at ay sigod nga utang kuhan ka. Ha? Wala na din ka. Naimbaglakan ka tagpin-pensyon ka. Ang siyak, awang pensyon ka. Manumad la sweldo ngay ngagkarkarpintiraw. Nagbasay. Manong, Nagsilduak. Ur-urno nga oray basit ading ka. Diyak kaya't akisayan di sweldaw. anya? Kasanaw nagsakit kami ti asawak. No ngay maadaan kami iti nadagsen na sakit. No ngay agkanser kamay. No ngay madisgrasya kamay. Kasapulan ti adu akwarta. Awan kastay adda-adagos ti maaramat a pagpaagas no kwa. Nalah mabit lang nga raw, kan kay ti bulbulo da manong. Saan kumatila pa kasiksikuram? Di ka nagdandanag. Sana tila pagdandanagam. Nay, Solomon, nagadumot dagita nga agasan. Anya nga agas dagita? Ay na, kumplito nga agas na giti bakit. Para sakit ti ulaw, para sakit ti ngipan, sakit ti tiyan, para uyag kanda dumapay. Oh. Ay nalakay, nagadupay la dagitay ginatang mo idi nga agas. Aging gat adda maigatang, may mayat no bastanti tayo iti agas. Ne, ti apo ko ta. Hello, Betty Apaw. Hello, Lola. Maladaw ak nga gawid ita. At daramidan mi kadagiti ka adalak. Anya, numarabyan ka, sukunan da ka, Apaw. Saanan, Lola? Kabalag mo tiyang gawid na siya. Kat may saan ang kamarabyan. Medyo maladaw ak laeng. Sige nga Rod, Apaw. Bye, Lola. Bye, Apaw. Apay, anyat imbaga ni Bete. Maladaw nga gaway. Wan ka no, tadaramidan da di pagadalan da. Ay sos, sabalin sa muter arami ng japukutan bakay. Ha? Ay na, adan sa mo boyfriend nan. Ketila papapanandan. Ay, hamangan do agsikog adagos ti apukuta. Kinay, manulat taon na. Hamangan no itarayan ti makasikugken ko na. Kasanon tulangan ti biyag na, ti biyag da iti ipas ngayon ng tuno bilang. Ay na, Solomon lakay. Nag-advance man una yun, tapanunot mo. Awan kasta agsakbay, bakit? Ay, una yun ayah, dayjay nga ubay. Lakay, imawag di apo ko ta, marabyan ka nung agaway. Manan! Naladaw manan iti kalman ang agawid. Apay ay ang agkaraladaw nga agawid. Adda ka no lepasen da ahumur da. Adda da ka no ijay balay ti kaklase na. Ay, tinasayaat, inaksukunan. Kasanaw mo da manggundaway kinkwana. Ang mga no pagaramidan da iti dakas di apuko ta. Ay, madanagan ak. Ay nalakay, adday ta ka manen ako nak. Saan man akas tati bagbagam? Ay, sos, babae di apuko ta. Kasanaw no da manggundaway kinkwana iti dalan. Kahit agbunga ti pananggundaway da. Iso nga ibagam no sa dino abanda ti ayan na. Sukunag ti apuko ta. Dilata man ng timasidan, Lolo. Wen, aganos tayaw.
Ta narigat ti agbarayo boy itan na panawin, apo. Panunutem ti rigat ti ina medya abroad. Nagruna ka nagbasi mo sweldo na. Aginot ka, Lakay, at damot kwarta tayaw. At damot maigatang itinaimas asidan. Noan niya ti adda, anusan tayo. Ta di tayo lamaw. Amangan, no, dagsakit ka na tayo. Awan kas tayo ada nakasagana nga aramatan tayo akwartano kwa. Uray kasano ti panaginot mo. No saan matla na sustansya ti kanam, awan serbina lakay. Adada nga agsakit tayo iti kastangan aramidon. Tawan mat sustansya ti ipapaunog tayaw. Ay, basta ginot tayo. Agkulihaw ni Betty. Iso adi tayo gastos a gastos. Tulungan tayo di na medya abroad, babaan iti panaginot tayo. Ta narigat ti trabaho na ijay. Malalala, magantay kidain. Anusan tayo ti adda. Solomon lakay, maturog kan, rabieng. Oh, adda ka di parikot lakay. Ay, naparikot ko nga ron ti masakbayan. Bakit? Apay manin, aya. Kasanon to lang ataan, intun lakay ken bakit tan. Intun nakapsutan. Kasano lang atan ti biyag ti anak tayo dyan proud. Ken ti apo ko ta ni Bete. Ay na, maturog ka kiideng. Ay. Kakaiso na nga awan problema ta ita. I-relax mo man ti panunot mo. Saan atila pag-problema am? Ang panunutek laeng. Ay, makiasawa pa nga ta ti anak ta. Kasano no makiasawa. Ket ulpitan nanto ni Bete nga apo ko ta. May bilangan tumilang nga ta apod-pod nung anak na. Awan mo't tinubyo jay anak ta, lakay. Ay. Trabaho laeng tararamitin na. Awan samot plano nan ama ki asawa. Tamanipod pinanawan ti ama ni Betty nga apo ko ta. Kasla awanen ganas na makiayan-ayat manun. Di mo lambo Nung ngay agayat tumanain. Makatumpong tong at iti pagwadan nga asawa. Ay, madanagan na ka. Ang mga no bugbugan na ti anak ta. Sanan to pa iraman ti apo ko ta. Ay, problema mo ti kastoy. Ay nalakay, amaw, si kamot laeng ti mangmangtad iti problema iti bagim. Ha? Maturog kakit din, rabiin. Ay, mala, umuna ka na maturog. Taado pa iti pampanunutek. Makamu ka, no siyak maturog ako. Lakay, imawag ti anak ta ijay abroad. Agawid ka nun iti mabiait. Apay bakasyon manan. Kituan nadaanon manen ti aldaw ti panagbakasyonan. Kastaya. Ay na, sabten tayo nga ron ijay airport ti anak ta. Wan lakay, kaduatan to jay apo ko ta. Naimbag man ta nakasurot kayo anang sukon kanyak tatang. Nanang, ay una anak ka takailiw da ka una yan. Ay, kailiw kayo matuna yun ananang. Apay nga agsakit ka maten anak ka. Saan tatang? Gagangay lang uyak daytoy. Ay, di mo yalang-alang dayta anak ka. Ang mga no grabe mat asakit daytan. Ang mga no agtinag a cancer. Ay na, gagangay latang kaso daytoy tatang. Ay, mapantayo di ospital. Masapaw lang may pa-check up ka. Tapno maagasan adagos no anjaman dayta. Ay na tatang, saanan? Basit lang uyak daytoy ko nakmal. Basta pa-check up da ka. No di mo kaya ti aggastos. Ay, uray siya ti aggastos. Tadamot kwarta ngay dulduling ka. Aglaklako kayo pa iti bagas, andaw? Ay, unta ta. Agorder kayo? Ay, uwan man. Tanay. Basit man di bagas, men. May isa ka banta ta? Anay mo atalo akaban baraw. Tapno adda reserba me inton panagnenep-nep.
Nang runa kunay, ngumingi naman ang tibagas. Ay, adayo pa'y buti pa nagtutudo, tata. Kinusamar pa'y ita. Ay, awan kastay nakasagana, bro. Iso at talo akabang tigatangag abagas. Nanang, nagadumot abagasan di ginatang ni tatang. Ay, un nga rudan ako. Nagado ti bagas tayo dito'y balay. Agnegosyo ka din ni tatang itibagas, nanang. Saan? Nadamag na nga main ang uminaman ng tibagas. Iso agim mulpain. Anya? Ay, una yun ni tatang. Agpanik baying manan. Wan nga raw. Ay na, managdandanag ni tatang. Awan lakad. Pakadanagan na amin ang makita na kanmangag na. Ay, jakam mo iti ama manakaw. Kinatao na siguro ti kasjay. Kanayon mo't abagbaga. Ngamawan denggan na. Ipapilit na ti kayat na. Hala, tulungan na ka mangisim pa kadag ito yung ginatgatang ko bakit na. Na. Anya dagita ngay. Makan Naimbag lang at daabas to tayo, tanay. At da umay at taipon. Typhoon nga. Ay na mabayag pa'y day di abagyo. Kung saan adito'y lugar tayo ti pagdalanan na. Amom lang aya. Bastawan kastay nakasagana. Apay nalakati mabisinan. Ken gimbulpi ang iti kandila. Ta siguradong ag-brown out to. Ken nagado apos puraw. Anyan. Sa nga karton samot ta kandila ginatang mong. Ha, kawin. Tama nga no, ag-brown out iti makatawan. Ay, iti makabulan. Tilapag. Ay, amom lang, aya. Apay nga min, aya, kontrabida ka, Andrea. Anya kang kaya? Asawa, wano ka ruba? Nay. Ay, mala, di ka nga rudin agungot. Unan, aramidom latan ti kay kayat mo. Di kan pakibiangan, tapno di kan agungag. Ala, nagadumot ng tikuton dito'y kamak, Lola. Ha, nay, nagkapandagita ako ton ngay apaw. Jak mo, Nan, kita man no paggap-gapwanda. Ala, di tan samot karton dita sirop ti kama. Ha, anyat kargata karton ana ipasirok dita. Jak mo, Lola. Ay, nan kita entaman. Ay, sus! Tuyo kas kadakaring mo't dagitoy. Ala, at dapay daing kantina pa. Apay nga da dito'y dagitoy. Nabayag samot dagitoyan. Nagbangsay. Day tagayam tay maangangot mi kanina ng anagbangsit, Lola. Reserba nga road. Taadaman umay abagyunan. Ay, reserba. Oray mabangles ditan basta da reserbam. Unay kamutan, tilar aramidam. Awan kaste adakanin tayo na dadumteng abagyaw. Ta nagrigat ti makarwar. Nunay tayo agbagbagyaw. Ay, adulamin nga maum. Na. Kita man, pati tinapa, indulin mo dita kartaon. Nakutkutundan, nabanglesin. Mayat pa'y dagita. Mayat pa'y nga, nabangles nga rudan. Ay na, sumanao ka madakon-akon. Di mo mangarod amaw, tinagidulain. Naimbag pa'y dagiti kuton. Tanodan-dan iti panagtutudaw. Nakabunagdan iti taraon da. Si Kangay, di mo amo asaganaan ti masakbayan. Ngam nalabas tar aramidam. Agidulin kang agpaisaw. Ngam mabangbangles mag. Na. Sayang matlaang. Adon tinasayang. Gapo iti kadudulin mo lakay. Tatang, awan bagas tayon. Ingkay mangala iti bagas ijay sa rosaryo. Ay, sana. Di yung kutsin dagijay, ta reserba dagijay. Anya? Ingkay pa'y lagumatang iti kinilo iji store. Anya? Reserba dagijay bagas. Tapno anda kanin tayo inton agbagyaw. Uno aggingginod. Adan sa kanugingginod, mapasamak iti masakbayan. Anya? Nagkunang aging ginod.
kunada basta da nakangagak. Ay natatang, bunga la tinalabas apa nagpampanunot yun ay ta. Saan? Hala, ingkay gumatang ije store. Kandagi jay indulin nyo adilata ijay. Ingkay alaan ng tasidaan tayo. Pwede ka makawawat. Reserba nga ron dagijay. Di yung mabalin ako tiyang dagijay. Tatang, Ay na, ay una yun aya. Ay sus, kanyat basbasaam di tapagiwarnak lakay. ay una yun aya. Ay nakabutbutang at talagang ti disgrasya. Adaman na disgrasya aluganan idi kalman. Nakaw. Kanayon mo tan a disgrasya ti lugan ti may padpadamag. Ay, wan nga rod Ay. Nakabutbutang. Sapay kunak nga agudong ak inton bigat. Ay katagudong ka Ado matilugan na pagluganam. Ay, mabutang nga aglugan. Anya, apay? Apay, nalakati madisgrasya. Magmagnaklangan. Masapak nga agreeng. Tapag naekaw naging gayjay ilay. Anya, ay naglukukan. Eh? Nagadayaw ti pagpagnaam. Abutam ti manu nga oras a magmagnaa. Sa nabalay. Tinapatag. Mayadayo ak iti disgrasya. Sapay nagtuo daw, iti manungal daw. Limmo ka iti daga. Raprod ti daduma kalsada tayaw. Ano ngay matebag. Ay na, advance ka manin nga agpampanunutan, Solomon. May mayat ti advance ta masaganaan. Anyat gatangam ijay ili aya, ta siya kon ti agudaw. Ay saanan, siya kon. Di mo amaw ti gatangam. Ay na, nabanduga mo na magmagnan. Ano sa kon? Ay, baka dano naktulat tayo di balay. Ay, baka tutudon. Ay, sus! Ay, imbaya ka baknan. Ay na, sapay adayo pa ije balay. Ay, magnaaklat ta. Diyak kayat tiyagin na. Uray ta damit payong kao. Ay, diyak kayat ti marabyan ito'y daran. Ay, sus! Pagtindag mo tindag iti bat-bato iti kalsada. Ay, partakak ti magna. Agtarayak lang ang narigat. Ay, parga iti nagakit. Ay, iti sakak napandagan. Ay, tulungan sak! Tulong! Anya, makita am ti bunga ti arabid mo, Solomon. Dandani kan dimaga, gapu iti kinasukir mo. Ay, nahunak numataya ka. Naipagat adagos nakakita kan ka. Tanusaan, naikali ka kuman Ay, asibibiyag. Andrea, nagsakit ti bagwagay. Nalag, paimbag ka, tapno makaruar kan dito'y ospital. Pasensya kayo, no linukatan mi ti sa rosaryo, tatang. Awanan dagiti induldulin nyo abagas. Kinanan ti marabutay. Anya, amen? Wun, awanan ti nagbati. Kandagito'y dilata nga indulin nyo ijay. Nag-expire da amin ng. Anya? Awanan serbi dagito'y. Ado akwarta ti sinayang yo, tatang. Maibalang amin dagito yan. Ay na, nagsayangan. Ay, talaga asayang, tanatangkan ti ulaw. Bakit? No adda amin maibagakan ka, denggam. Saan aday talaam mo ti sursurutaw. Pasensya kayo. Pakawanan da ko ba? Ay, saan na maulit da ay. Di kay ngamin unay agdanda nagtatang. Wen, maawatan mi no sagsaganaan nyo ti masakbayan. Ngam no nalabas, dakas. Ay, huwag. Amok to numaminsan. Nadidigraak iti daydian na pagtengko manang biyanan. Damok matayakon iti daydiapan nakadisgrasyak. Ngam pagyamanak ti Diyos tay nispalnak. Naikat kumutlaang ti panagdandanag ko, babaan ti pamagbaga ti asawa kan anak ko kanyak. Alakastan ti pagayam mo, Solomon. Ala,
Sana dakas dagsagana para iti masungan nga alal daw. Nang runa no at nadumtang akalamidad. Ngam no sobra, maday. Nalabsam tinagpanunot iti mapasamak iti masakbayan. Kat dandani ka lang arod na isagmakan. Di ka nga minunag dandanag, pagayam Solomon. Agkararag ka tadamo ni Apo Diyos amang ipaay iti kasapulam. Agtalag ka kenkwana, tapat siya ka di nakabaybayan, nulakit day tanapunno ka kenkwana. Bueno, papagayam titan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Solomon. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat, wano inyornos para iti script ni Jenna Almoite. Diyos tagnina, kada kayo. Amen.